Iako taj termin prečani nije karakterističan i nije uobičajen za Srbe koji su živjeli u Bosni i Hercegovini, ipak je taj dio Srpskog nacionalnog korpusa živio od Berlinskog kongresa do kraja Prvog svjetskog rata u sklopu Austro-Ugarske monarhije. Aneksija Bosne i Hercegovine je jedan vrlo ozbiljan, specifičan istorijski fenomen koji je izazvao i veliku krizu, rekao bih, evropskih razmjera. Početkom 20. vijeka evropski kontinent, stari kontinent, nikada nije bio bliži ratu nego u trenutku aneksione krize. Aneksija je proglašena početkom oktobra 1908. godine i njome je promijenjen formalno-pravni i politički, odnosno državno-pravni položaj Bosne i Hercegovine, koja od tada nema više nikakve veze sa sultanom i Osmanskim carstvom i postaje sastavni ili integralni dio Austro-Ugarske monarhije. Ona je između ostalog predstavljala na neki način i direktno kršenje odredbi Berlinskog mirovnog kongresa iz 1878. godine, kojim je Bosna i Hercegovina stavljena pod protektorat Austro-Ugarske monarhije. Sama aneksija izazvala je i oprečne stavove i gledišta među stanovništvom Bosne i Hercegovine. Poseban revolt, ogorčenje i razočarenje bilježi se među srpskim i muslimanskim stanovništvom, dok je najmalobrojniji dio stanovništva, onaj katolički ili hrvatski, i pozdravio, jedini koji je pozdravio aneksiju Bosne i Hercegovine. Aneksiona kriza koja je nastupila praktično je trajala do 31. marta 1909. godine, kada je Srbija, Kraljevina Srbija, zapravo bila prinuđena da da jednu u tom trenutku prilično ponižavajuću izjavu u vezi aneksije Bosne i Hercegovine, kako se ovim činom ne krše nikakva prava Kraljevine Srbije. Nekoliko dana posle toga aneksiju je prihvatila i Crna Gora. Austro-Ugarska je nastupala veoma agresivno tokom aneksione krize tih nekoliko mjeseci i imala je vrlo snažnu političku, diplomatsku i svaku drugu podršku Berlina, odnosno Njemačke. Druge velike sile, poput Francuske, Velike Britanije ili Rusije, su tokom aneksione krize nastupale veoma pasivno, jer su bile, posebno Rusija, nakon poraza u ratu sa Japanom i revolucije iz 1905. godine, bile su zaokupljene nekim svojim unutrašnjopolitičkim i drugim problemima, tako da nisu bile u datom trenutku 1908. godine spremne da se suprotstave tom germanskom bloku sila, dakle Njemačkoj i Austro-Ugarskoj. Zapravo, kako naši istoričari koji su se ponajviše bavili aneksijom Bosne i Hercegovine ističu, kupljen je mir za svega nekoliko godina, tačnije do 1914. godine. Zašto velike sile tom trenutku za vrijeme aneksije nisu stupile u rat ili nisu otpočele rat? Razlog je veoma prost. Zapravo u tom trenutku se nisu osjećale spremnim za veliki svjetski rat kao što su bile 1914. godine. U istorijskoj nauci aneksiona kriza se pominje i kao jedan od takozvanih upaljača Prvog svjetskog rata. Dakle, to su velike diplomatske političke krize s početka 20. vijeka u Evropi, poput Marokanske krize prve i druge, aneksione krize Balkanskih ratova, dakle velike krize koje su u konačnici vodile izbijanju velikog i krvavog svjetskog rata 1914. godine. Obzirom na značaj ovog fenomena, o aneksiji Bosne i Hercegovine je dosta pisano. To su radovi Jovana Dučića i Jovana Cvijića. Naime, srpska diplomatija, odnosno diplomatija Kraljevine Srbije za vrijeme i neposredno po aneksionoj krizi angažovala je neke od svojih vodećih intelektualaca koji su imali zadatak da na jedan objektivan, racionalan i istorijski utemeljen način pišu o povodima, uzrocima i tome šta stoji zapravo iza aneksije Bosne i Hercegovine i da se između ostalog na taj način pokuša obavijestiti i evropska i svjetska javnost o tome što zapravo predstavlja aneksija Bosne i Hercegovine i u kojoj mjeri ona šteti srpskim nacionalnim interesima. Od tih poznatih srpskih intelektualaca i ujedno savremenika tih događaja, među najznačajnijima možemo zapravo izdvojiti Stojana Novakovića,
zatim Nikolu Stojanovića i već pomenute Jovana Dučića i Jovana Cvijića. Dučićev rad o aneksiji je objavljen najprije na italijanskom jeziku i zapravo prvo je štampan u Italiji, a onda je kasnije prevođen na neke druge strane jezike. I Cvijićev rad posvećen aneksiji Bosne i Hercegovine je također, osim na srpskom jeziku, i danas se nalazi između ostalog i u njegovim sabranim djelima, preveden, odnosno prevođen i na mnoge druge strane svjetske jezike, poput francuskog, engleskog, italijanskog i tako dalje. Ova dva rada su napisana prije, tako reći, više od jednog vijeka. Međutim, oni i danas ne gube na značaju i ne gube na aktuelnosti. I Cvijić i Dučić su bili veliki nacionalni radnici, pregaoci, narodni prvaci, ali i vrhunski intelektualci. Iako nisu imali ono klasično istorijsko školsko obrazovanje, jako dobro su poznavali zapravo prilike na Balkanskom poluostrvu, austrougarsku i njemačku spoljnu politiku, prilike u Bosni i Hercegovini. Veleizdajnički procesi su jedan veoma specifičan i važan istorijski fenomen. Mnogi istoričari kažu da je to jedan specifikum austrougarske monarhije. Naime, gdje god su na tlu Austrougarske s početka 20. vijeka postojali snažni, razvijeni nacionalni pokreti koji su vodili ka formiranju slobodnih, nezavisnih nacionalnih država, austrougarska diplomatija i birokratija nastojali su, između ostalo, da takve nacionalne pokrete pokušaju razbiti uz pomoć takozvanih veleizdajničkih procesa. Ovi procesi su karakteristični zapravo i za predratno i za ratno vrijeme kada su posebno eskalirali i karakteristični su praktično za sve dijelove austrougarske monarhije, bez obzira da li se radi o današnjoj Italiji, Hrvatskoj, Čehoslovačkoj, odnosno Češkoj, Slovačkoj i Bosni i Hercegovini. Obzirom na ogroman broj tih veleizdajničkih procesa, posebno onih koji su nama najvažniji i najinteresantniji, jer se na njima pojavljuje srpska intelektualna elita s početka 20. vijeka. Prema nekim autorima u Bosni i Hercegovini je za vrijeme Prvog svjetskog rata vođeno 14 velikih i malih, velikih i manjih zapravo sudskih veleizdajničkih procesa. Vjerovatno je široj publici najpoznatije zapravo ono prvo suđenje iz oktobra 1914. godine, dakle suđenje Gavrilu Principu i drugovima, odnosno sarajevskim atentatorima. Međutim, u kasnijim godinama, 1915., 16., 17. nastavlja se taj niz takozvanih veleizdajničkih sudskih procesa. Najpoznatiji i najznamenitiji je održan u gradu u kojem ja živim i radim, dakle u Banjoj Luci. To je taj famozni i zloglasni banjalučki veleizdajnički proces na koji je izvedeno 156 Srba. Radi se o onovremenoj intelektualnoj eliti, srpskoj eliti iz Bosne i Hercegovine, učiteljima, nastavnicima, saborskim poslanicima, sveštenicima, bogoslovima, uglednim trgovcima onog vremena, ali i jednom velikom broju seljaka zapravo. Državni tužioci su za sve ljude koji su optuženi, osim za 3 maloljetnih, dakle za ukupno 153 lica, zatražili izvršenje smrtne kazne. Na koncu suđenje je počelo u novembru 1915. Završeno je u aprilu 1916. godine i kada je izrečena presuda, 16 lica je presuđeno na kaznu smrti vješanjem. Najkrivlji pod znacima navoda i prvooptuženi na ovom sudskom procesu bio je Vasilj Grđeć, jedan Srbin iz Hercegovine, inače profesor istorije i geografije po zanimanju. U vrijeme kada mu se sudi i uoči Prvog svjetskog rata on je bio sekretar Društva prosvjeta, najznačajnijeg srpskog kulturno-prosvjetnog društva u Bosni i Hercegovini s početka 20. vijeka. Nekoliko desetina takozvanih veleizdajnika osuđeno je na više stotina godina zatvora, neki su oslobođeni optužbi. Neposredno nakon što je taj proces u Banjoj Luci završen, vlada Kraljevine Srbije, jugoslovenska emigracija, španski kralj Alfonso XIII, onovremeni vatikanski papa i neke druge međunarodne humanitarne
organizacije pokrenuli su jednu široku akciju da se ovih 16 lica koji su bili osuđeni na kaznu smrti vješanjem pomiluju. I 1917. godine uslijedilo je pomilovanje nakon smrti cara Franca Jozefa i nakon što je na austrougarski tron došao novi vladar, Karlo. On je odlučio da pomenuti 16 lica pomiluje. Oni su ostatak zapravo rata proveli iza rešetaka, ali srećom nisu pogubljeni. Šta stoji iza veleizdajničkih sudskih procesa u Bosni i Hercegovini? Zapravo stoji namjera austrougarskih vlasti da se Srpski nacionalni pokret i sve nacionalne institucije na kojima je on počivao, bilo da se radi o kulturnim institucijama, prosvjetnim, školskim, dakle obrazovnim, sokolskim, sportskim, humanitarnim i bilo kojim drugim, razore, da se njihovi vodeći ljudi uklone iz javnog života, da se ova društva, ove organizacije povežu sa Kraljevinom Srbijom, odnosno da se Kraljevina Srbija na neki način optuži da je uz pomoć srpskih nacionalnih organizacija u Bosni i Hercegovini radila na razbijanju austrougarske monarhije, odnosno na secesiji Bosne i Hercegovine, nasilnom izdvajanju Bosne i Hercegovine iz sastava austrougarske monarhije, a u konačnici cilj ovakvih procesa, posebno banjalučkog veleizdajničkog, bio je i da se Kraljevina Srbija zapravo optuži za izbijanje Velikog rata, odnosno Prvog svjetskog rata. To nije jedini, on jeste najznačajniji i najveći po broju optuženih, ali nije jedini sudski proces. Posebno su zanimljivi sudski procesi koji su vođeni prema toj jugoslovenskoj, patriotskoj, revolucionarnoj omladini koju mi danas nazivamo zapravo Mlada Bosna. Naime, nakon atentata u Sarajevu i nakon hapšenja te prve uske grupe atentatora Gavrila Principa i drugovima, krenulo je češljanje svih srednjih škola u Bosni i Hercegovini, posebno gimnazija, i austrougarske vlasti su gotovo pa bile zaprepaštene činjenicom da je mladobosanski pokret pustio korenje u svim znatnijim i značajnijim srednjim školama u Bosni i Hercegovini, posebno Mostarskoj, Tuzlanskoj, Banjalučkoj i Sarajevskoj gimnaziji. I onda su 1914. i 1915. godine počeli da na neki način razbijaju ili otkrivaju jednu po jednu mladobosansku ćeliju. Svim tim mladobosancima je tokom 1915. na 16. suđeno na tim đačkim veleizdajničkim sudskim procesima. Vjerovatno najznačajniji u nizu tih đačkih procesa bilo je suđenje nekadašnjim učenicima ili đacima Tuzlanske gimnazije. Ona je zauzimala veoma važno mjesto u istoriji mladobosanskog pokreta. Taj proces se zove proces Todoru Iliću i drugovima. Tuzlanska gimnazija je inače bila mjesto u kojem su školu pohađali neki od najznamenitijih mladobosanaca tog vremena, poput narodnog heroja Mladena Stojanovića ili njegovog brata, jednog od najvećih srpskih vajara 20. vijeka, Sretena Stojanovića. Obojica su rodom iz jedne svešteničke porodice Stojanović iz Prijedora. Mnoga od ovih suđenja su trebala biti održana u Sarajevu. Onda su se uplašili zapravo tog prodora srpske i crnogorske vojske preko Drine u Podrinje prema Romaniji i onda su evakuisali neke zatvore i sudove i zapravo ovaj znameniti banjalučki veleizdajnički sudski proces trebao je biti održan upravo u Sarajevu, ali su odlučili da mjesto suđenja pomjere, da tako kažem, malo dublje unutrašnjost, ne bi li bili, uslovno rečeno, sigurniji. Prvi svjetski rat i fenomen Prvog svjetskog rata, kada govorimo o Bosni i Hercegovini, je jedna još uvijek nedovoljno istražena i, recimo tako, neispisana stranica srpske istorije i historiografije. Srbi u Bosni i Hercegovini nisu imali tu sreću, poput svojih sunarodnika iz Kraljevine Srbije, da upoznaju jednog Arčibalda Rajsa, koji je Srbiju posjetio za vrijeme Prvog svjetskog rata, dokumentovao austrougarske ratne zločine i onda to što je vidio na licu mjesta i opisao i preveo na strane jezike, onda je plasirao u evropskoj i svjetskoj javnosti da vidi zapravo razmjere zločina nad Srbima u Prvom svjetskom ratu. Bosna i Hercegovina je za vrijeme Prvog svjetskog rata, izuzev djelimično
1914. godine zapravo bila Austro-Ugarska pokrajina koja se nije nalazila na prvoj liniji fronta, što ne znači da stradanja stanovništva nisu doživjela zaista jezive razmjere. Odmah po završetku Prvog svjetskog rata prvi srpski historik koji se počeo baviti pomenutom temom bio je znameniti Vladimir Ćorović, neko kojem je Austro-Ugarska vlast sudila za vrijeme Prvog svjetskog rata na veleizdajničkom procesu Srbima u Banjoj Luci. On je objavio tu svoju znamenitu crnu knjigu koja je pisana na osnovu prije svega svjedočanstava preživjelih znamenitih srpskih narodnih nacionalnih prvaka i kulturnih radnika iz Bosne i Hercegovine za vrijeme Prvog svjetskog rata. I ta knjiga će za dugo vremena, više godina, biti zapravo jedino ozbiljno djelo koje se ticalo stradanja Srba u Bosni i Hercegovini u Prvom svjetskom ratu. Iako ona iz današnje perspektive posmatrano ima i određene svoje nedostatke i manjkavosti, uostalom samom Vladimiru Ćoroviću nisu bili na raspolaganju svi oni instrumenti, dokumentacija i materijali koji imaju, odnosno stoje na raspolaganju modernim srpskim istoričarima. U zaključku, jedna bolna činjenica zapravo je ta da je Austro-Ugarska uprava izbijanjem Prvog svjetskog rata 1914. godine krenula u jedan surov i temeljan obračun sa svim srpskim nacionalnim institucijama. Oni su jako dobro poznavali i prepoznavali značaj srpske duhovnosti i pravoslavlja, odnosno srpske crkve u životu Srba u Bosni i Hercegovini. Znali su da crkva predstavlja temelj nacionalnog identiteta i glavnog čuvara nacionalnog identiteta Srba u BiH i zato je crkvenu organizaciju trebalo razoriti, sveštenstvo istrijebiti ili ukloniti iz javnog života. Tako da je Srpska pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini 1918. godine izašla ozbiljno načeta iz Prvog svjetskog rata. Mnogi sveštenici su pogubljeni, neki čak i bez ikakve istrage i suđenja. Više desetina sveštenika je prošlo kroz Austro-Ugarske koncentracione logore, bilo u Bosni i Hercegovini ili van granice Bosne i Hercegovine, dakle širom Austro-Ugarske monarhije. Mnoge crkvene biblioteke, manastirske, eparhijske biblioteke ili fondovi su opljačkani ili opustošeni. Za vrijeme Prvog svjetskog rata otimana su, oduzimana i zvona sa pravoslavnih hramova koja su, obzirom da u sebi sadrže olovo, kasnije u Austriji, u Beču, u fabrikama oružja pretapana u korist municije. Dakle, taj nasrtaj na srpski narod u Bosni i Hercegovini za vrijeme Prvog svjetskog rata nije imao samo tu fizičku dimenziju istrebljenja jednog naroda, posebno njegovih narodnih prvaka ili inteligencije, već je imao i tu jednu kulturološku, duhovnu dimenziju. Dakle, trebalo je zatrijeti srpsku duhovnost i kulturu i sve što se pod tim podrazumijeva. Da li je u pitanju crkva, da li je u pitanju školstvo, nacionalne institucije, kulturno-prosvjetne institucije i svi njihovi predstavnici. I ono što se desilo za vrijeme Prvog svjetskog rata srpskom sveštenstvu i crkvi u Bosni i Hercegovini, nažalost, ponovit će se koju deceniju kasnije, u trenutku kada Bosna i Hercegovina se nađe unutar granica zločinačke nezavisne države Hrvatske, ali sa daleko bolnijim i sa dalekosežnijim istorijskim posljedicama.